Video masha Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha-a an ZRO office at lo ṭhuihhruaite le tuibil dik lo chungchanga action alak dan kan thlir hoa. Kan riat angin Delhi hi India ram chung rila tuifin riat le tuipui lianin ade lo ram ani a. Hei wang hian an tui in tur hmuh na hnar lian ber chu Himalaya changaron luang chuak ṭhuihhruaite an ni hloma. Lui tui ya kam lai le ni pui kholum lai te in Delhi ko pui hian tui an har sa ve thin hle. Kumin June le July thla chho vela po khan veng ṭhenkhat chuan ni danga an sem thin zat tui sem turan nei lova. An buaina sa man teuh hle. Hengkara hian Delhi mi pui te tui in tur ngai tua tu Delhi Jal Board chuan theih to pan chua. Tlaivar deuh ṭheuh a hna ṭheuh Chhangte po an nei. An Vice Chairman Raghav Chadha hian tui ti thianghlim na hmun le a thlit fim sa da khol na hmun te atlo deuh renga. Tuna kan video hmuh mek po hi kumin July ni riat zinglam dar li a Raghav Chadha an Delhi Jal Board tui da khol na hmun atlo lai video ani a. Kan hmuang hian a hmuna hna thok tu ten Board Vice Chairman aron kaldon ti hresa lovin gate po thatakin an lo kal thapa. Raghav Chadha na kiknu in na thok tu pakhatin gate aron honga. Gate chunga chuan lutin tui da khol na tengki a tui omzat ti lan na meter tower lam an pan nga la. कौन देखता है यहाँ पे रिजर्वायर का काम? आप देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ रोज लेवल क्या होता है? Raghav zo na changin na thok tu te hian an tui nei zat an lo hril fia. Rin ai takin tui an lo nga. Raghav hian tui an nei tamvak lo ani po in chebrel mai lova mi pui te hne na sem chuak ngal zel turin na thok tu te hi a hrila. Na thok tu te po in an nei ang an sem chua zel thu an hril. 5 से 6 कर दिया नहीं सर यहाँ पानी खोलना है सारा Chumi nuwa Raghav hian tui kan nei to thu hi mi pui te hril dar ngal ro u ti in thu a pe a. Ama ngei po in a hne na complain thlen tu mi ṭhenkhat a phone ngala. Ami phone te hian tui an ho to thu le Jal Board malak na chunga an lom thu an lo hril hlom. नमस्कार राघव चड्ढा बोल रहा हूँ कैसे हो आप हाँ मैं ठीक हूँ अभी हम सब खुद यहाँ आए हुए थे रिजर्वायर पे चेक करने की पानी आया कि नहीं आया आज तो आ गया है ना आज तो आज सप्लाई ठीक है अभी आ गया बेटा आ गया पानी भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत Achen pei chuan lom thu sei tu ra mi mal taka ama mu an du thu te an sila. Ani ero in nilove kati turpa ngai ti a lom kani ti in trong kam hriat nuam takin a chang let. राघव मेरे साथ ही आ गया जी पानी आ गया सप्लाई ठीक है हाँ जी आज सब बढ़िया थैंक यू सो मच सर आज हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी आ रहे हैं थैंक यू चलिए बहुत बहुत बढ़िया हम पर्सनली आपसे थैंक यू करने सब आएंगे नहीं इट्स माय ड्यूटी ओके जी थैंक यू Chumi nuwa pump house atlo le ngala. Na thok tu ten khol hlui ṭhenkhat athara an ṭhaklim te an entira. Na thok tu te hne na hian ni kalta chunga tui dong mu mal lo an tama wangin tengki da khat ve man lo an omani chuan da kha tir vekang cheu ti in a hril. क्योंकि पिछले 2 दिन से दिक्कत आ रही है तो जिसकी पानी की टंकी नहीं भरी है सब अपना पानी भरे Raghav hi ama ala naupangin avia ka thaboka. Ama thlang tu le an ronga bol sak Delhi mi pui te tan. Atula ni chuan zan hi khat vel tlaivara na han tho mai po ala thlin viau ni in alang. Ahne na an har sat na ron thlen tu te. An har sat na sutkia na ni thu zinglam dar li pel hnu a lim nui sang a hril chat mai te hian. Ahna a in pek zia ati chiang viau ome. Chuti rualin khoi sarkar ka remo in sumhar sa chunga eng bot te mo an din trewa vice chairman te malak na le
Delhi Jal Board Vice Chairman malak na te ero hi chu thil chidang dai anga ngai tur ani ang. Himalaya atanga ron luang chuak lui te zinga Yamuna lui hi state sang chom tu poimo takani a. Yamuna lui napal tlang state sang te hian an chan pual tur tui bithlia fel ani ma chuan tui an in chu na sa thin hle a. Chung tui in chu na chu a thlen reng lo nan le state sang in rual khai taka Yamuna lui tui an tlan thei nan sangkha jakwa somkwa pali a sarkar lai pui Ministry of Jal Shakti nuaya board poimo tak Upper Yamuna River Board UYRB din ni in Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana le Delhi Chief Minister ten in rem na thuthlung an ziaka. Chu in rem na thuthlung ang chuan UYRB hian state sang te chan pual tur a bithlia a. Mumal takin Yamuna lui tui an tlan ho thei ta ani. Mase hun a local zela state sang a mihring cheng zat le tui in tur mamawh zat te alo pung chho zela. Lui hnar lama om state ten an du khop tui an hmu thei lain Delhi ero in UYRB in an chan puala abithlia zat po an hmu pha ve talova. Hei wang hian tui in tur supply konga Delhi sarkar hian harsat na atok ta zeu ani. Hetianga harsat na sang an ma chon chung hian Delhi chu national capital ani awangin mihring cheng an pung chho zela. Tui in tur mamawh zat po sang chho zel. Chu tiangkara chuan Delhi mi puite tui in tur ngai tua tu Delhi Jal Board in thei to pin na han thok renga. Pipeline la thlen ngai lo na Delhi veng tam taka thlen tirin tuna chuan veng tlem te ba ka bang to lova. Ala bang hoa te po na tho tan me kani bok. Hetianga Delhi sarkarin Delhi a cheng chung ka tin te pipeline manga thlun zom atum mek laya. An tuilak na hnar pui ber Yamuna lui atanga an mamawh zat tui pam turan hmu lo awang hian an buai hle a. Kumin mei thla po khan Delhi Jal Board in Yamuna lui atanga an chan pual tur tui bituk zat an chan thei na rorel sak turin Supreme Court an nge na. Supreme Court hian UYRB mo phurna ani ti in UYRB ne na thlen turin Delhi Jal Board thi alo hrila. Ti chuan Supreme Court thuron ang chuan UYRB an thlen le a. Chumi hnuah UYRB hian Haryana sarkar hne na sangkha jakwa somkwa pali in rem na anga Delhi chanpual tur tui zat baka kiusek za somnga pekbel turin a hriat tira. Mase chumi hnu po chuan Haryana sarkar hian Delhi chanpual tur zat chu a chhuah duh chuang lova. Delhi a tui harsat chan chu Delhi sarkar rua man na that lo wang ni in an pu let ve hlau thung. Chumi hnuah Delhi Jal Board in Haryana sarkar hne na lekha thon som chuang thona an chan pual petura an ngen hnu po in Haryana sarkar hian a chang lova tui a chhuah bel hek lo. Tui chhuah bel a hnekin Delhi sarkar chu ruwa man na hlo cham le an hlo cham chana sarkar dang pu dai zela an pu let hial ani a. Chu tianga in pu na chu Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha-a an pomzam theilovin July ni som pahni khan Yamuna lui Vazirabad water treatment plant na chanchin bumi ṭheuh thu dik highland na aneya. NDTV le channel sang-sangin he hun hi man puyin video in an covera. Chumini a Raghav Chadha-a thu soi ṭhenkhat chu kan ngai thla in kan thlir ho don ani. Yamuna luya hian Haryana sarkarin Delhi mi puite ta na haron luang lut tur zat atangin galon makta duai za som ni zeta hup beta. Chuwangin ti hian Yamuna lui akangin aro zova. Kan hu ang hian lui chuat zau tak ni ina em ro. Cricket le hockey khelh na tham zeta zau alang phei ruwa kani hi. Heng lui chuat te hi tui na khu tura ngai ani a. Alo bera tun ai hian fit sari le achan ve in tui chim chin hi asang turani. Skela kan hu ang khuan alaya rinvar khamphei chin tal khu englai po in tui a om turani a. Heskela trang hian fit khat chawa tlak niam po a Delhi mi puite a ngong ane na satte lul nen. Voin hian Haryana sarkarin fit sari le achan vela in Delhi mi puite chan pual minti niam sak ani. रिवर बेड आपको नजर आ रहा है पूरी खाली
सूखा हुआ मैदान, यहाँ पे आप हॉकी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेल सकते हैं। जो पानी पूरा भरा होना चाहिए था, और पानी का स्तर कम से कम 7.5 फुट ऊपर होना चाहिए। तो अच्छा खासा पानी होता है। आप देखिए ये स्केल, इतनी गिरावट यमुना नदी के स्तर में आई है। 1 फुट पानी भी अगर कम होता है इस मेजरिंग स्केल पे, तो दिल्ली में त्राहिमाम हो जाता है। आज 7.5 फुट पानी हरियाणा ने दिल्ली का कम कर दिया है। 120 mgd पानी रोक लिया है। निर्दयी निखट्टर सरकार को मैं कहना चाहूंगा, लाइनत ना नहीं लो ले सरकार लाख लो लुतुक हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ना ही का सईदु दिल्ली में पुईते चनपुआल तुई ही उपबेत्सु ही kan chanvo ani a kutdo in thil ladil angin kan dil lo chewa dan anga kan chanvo diktak min pek ngei tur kan dil jok chewani politics thila wanga hetianga tilo hian Delhi mi puite dang ro non turin kan chanvo diktak hi min pe thuai ro u। निर्दयी निकम्मी हरियाणा खट्टर सरकार को मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली वालों के हक का पानी मत मारो। ये दिल्ली वालों का अधिकार है। हम कोई आपसे भीख खैरात नहीं मांग रहे, आपको देना है इतना पानी। और अगर भीख खैरात मांगने को कहते हो तो झोली फैलाकर मांगते हैं। दिल्ली वालों को मानवीय आधार पे, कानूनी आधार पे दिल्ली वालों के हक का पानी दीजिए। हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी दीजिए। राजनीति ना करिए, राजनीतिक कारणों से पानी ना रोकिए। और हरियाणा सरकार तू ते पो इन तुई चुकन पेरेंgalom हे hi Delhi सरकार thiam lo ruam man na nei that lo wanga ni an ti ani chuan vo in hian he hi an ro u oi har sa khopin lui tui akama lui chuat te po an ro hial ani hi tin tui akama wangin kan longleng te po che theilovin lui chuata ti hian an thu top ani hi heskel hian fit sari le achan vela in yamuna lui tui chim chin niam ti chiang takin atilang bok ना रोकिए। और हरियाणा सरकार में कोई भी आपको कहे कि नहीं जी हम अपना पानी दे रहे हैं, ये दिल्ली की गलती है, दिल्ली मैनेज नहीं कर रहा, मैं आज आपको यहाँ लाया हूँ, आप साक्षी हैं खुद, आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाण आपके सामने है कि रिवर बेड सूख गया है, नदी सूख गई है। ये बोट जो हमारी है, बोट भी आगे लेकर नहीं ले जा सकते क्योंकि 1 फुट पानी पड़ा है, बोट भी नहीं चलेगी। और हमारा ये स्केल दिखा रहा है कि 7.5 फुट की गिरावट यमुना नदी के स्तर में आ गई है। एक आखिरी चीज मैं आपको atopnan thil pakhat ka soile ang Chhangte jakwa somruk panga nuwa avoi khatnan Wazirabad Bareicha hetiang khopa yamuna lui tui chim chin niam hi tuna hian kan thleng ani स्तर इतना घटा है। First time since 1965 has the level of Yamuna river water at the Wazirabad barrage come to this point, to this extent, has fallen to this extent। हरियाणा ये कह रहा है कि पानी NDTV reporter Sarat Sharma hian Haryana sarkarin ruatlema wangin lui tui atlem shimshima mase chu ti chungpo chuan kan chanpuala tangin Supreme Court du dan angin tui chu kan pe sham ṭheuh ti in an soi ve thunga ti a soi mek la in Raghav hian Himachal Pradesh Uttarakhand le Haryana nge ya te po ruwa sura luihnar lam chim chin po kan hre ve vet Haryana thleng chuan ni puilaya chim tur chin pa ngai aya sang ala chim renga voina helai Delhi dinhmunah ka entir ang che hian luihnar lam Haryana le Himachal huam chunga te han en ve ula ruwa tam lo le tui chim chin dik tak chu in hre thei mayang Delhi mi puite chanvo kan chanpual dik tak khatara sarkarin min ubbe saka wangin kan tui thlit fim thei zat ni khata galon makta duai za som ni zetina tla niama chuwang chuan voin hian Delhi pumpuin tui har sat na sang kan to pha ani hi ti na chang। हरियाणा ये कह रहा है कि पानी कम है, बरसात कम हुई है, जिसकी वजह से हम अपने हिस्से में से आपको पानी दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवा रहे हैं, और फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। बरसात ऊपर हिमाचल में भी हुई, उत्तराखंड में भी हुई, हरियाणा में भी हुई। नदी का स्तर हम वहाँ पर भी नापते हैं, जितना गर्मियों में नदी का स्तर होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है हरियाणा के पास। हरियाणा जानबूझकर पानी का स्तर नहीं छोड़ रहा। जैसे आज मैंने आपको यहाँ पे दिल्ली का नदी का स्तर दिखा दिया, आप एक जाकर वहाँ पर दिखाइए हरियाणा में, हिमाचल में नदी का स्तर क्या है, आपको पता लग जाएगा कि किस स्तर पे वहाँ बारिश हुई है, जिसके चलते वहाँ नदी का स्तर अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। लेकिन दिल्ली वालों के हक, दिल्ली वालों का अधिकार खट्टर सरकार मार रही है। और 120 mgd की प्रोडक्शन हमारी घट गई है, जिससे पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं एक जल संकट हमारे सर पे मंडरा रहा है। ये सूखी नदी की तस्वीर hemini vek hian chanchin bumi te hma a ti hian a soibok voin hian Wazirabad Bareicha kan oma kan ngai dan le kan pom dan soi tur ni ringot lovin
mun ngei amin hmu pui turin heta hian ka som cheu ani a in huang hian Delhi mi puite chan tur tui Haryana sarkarin adan be awangin ti hian lui chuat aro mek ani Haryana sarkar Khatara sarkar hian ni tina Delhi mi puite hnena pek tur tui galon makta duai za som ni lai adan be saka chuwangin lui tui chim chin alo bera tun aya metar sari le achan ve asang tur chu ti hian lui mong po mu thei khopin aro veka lui chuata hian nang no pang hovin cricket le hockey te an khel thei hialang हरियाणा सरकार खट्टर सरकार ने 120 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए वो रोक लिया है, वो नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो नदी जिसका स्तर कम से कम 7.5 फुट और ऊपर होना चाहिए था, आज वो नदी सूख गई है। आप रिवर बेड देख सकते हैं, इतना सूख गया है कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट, हॉकी और गिल्ली डंडा खेल सकते हैं आज। आप साक्षी हैं, आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और मैं आज खट्टर साहब से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि खट्टर साहब voin hian Khatar sap ne na ti hian kut suin ka ngen du Khatar sap Delhi mi puite nen hian eng in hmel mak na nge in nei sangkha jakwa somkwa panga a Supreme Court thu chuak anga Delhi mi puite ta na tui ipek tur zat kha khongai takin Delhi mi puite ne na hian pero खट्टर साहब से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि खट्टर साहब आपकी दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है। आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 1995 के ऑर्डर के अनुसार जितना पानी देना चाहिए आप दिल्ली वालों को कृपया कर उतना पानी दीजिए। आप मानवीय आधार पे दिल्ली वालों को पानी दीजिए। आज दिल्ली में केवल tuna hian Delhi pumpui Prime Minister le President chen na mun te po tiamin mun tina tu in dai lo na mu tura oma Khatar sapa sarkar hian Delhi mi puite chan vo tui apedu lo chun jam zel ani chuan hei aya har sat na sa jok hi kan lama chon thei ani hei hi kan chan pual ani a khongai na le chan pui na deal satlia kan ni lo Supreme Court in tui heti zat hi Delhi mi puite tan Haryana in a chua turani ti in sangkha jakwa somkwa panga a khan thu chua alo siam dai to a voin hian sangni somni pakhat mi pui zat atanga chu ta kan mamawh zat min pe thei lo ani po in sangkha jakwa somkwa panga Delhi mi pui zat hi sa pa kan mamawh Supreme Court tin alo bi thli ang zat tal khachu min pe turin Khatar sa pa hi ka nge na ni ये हमारा हक है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, खैरात नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इतना पानी रोजाना हरियाणा ने दिल्ली को देना है, लेकिन नहीं दे रही हरियाणा सरकार। मैं हाथ जोड़कर खट्टर साहब से कहता हूं कि आप पानी दिल्ली वालों को कितना आना चाहिए था और कितना आ रहा है? देखिए 120 और 1995 की दिल्ली की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था कि इतना पानी दिल्ली को रोजाना हरियाणा देगा, कम से कम उतना पानी तो दिल्ली वालों को हरियाणा दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि 2021 की आबादी के हिसाब से दे दे, वो भी बाद में कहेंगे, लेकिन आज कम से कम 1995 की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर हरियाणा को दिया था कि इतना पानी रोजाना आपने दिल्ली को देना है, कम से कम उतना पानी दिल्ली वालों को दीजिए। छोटा सा जवाब दीजिएगा कि अभी आने वाले समय में किन किन सरकार ने क्या बोला? Haryana sarkarin an minister ten enge an soi kan seveka an hna hei hi ka soi du dot soi ban sanin heta hian ron kal ula lui chuat an ro zo to ani ti te hi in mit nge hin ron en ro u in ina chuan tu ya ho thra a Haryana a chuan chief minister sentry le midang zong te ina po tu ya ho thra a kan chan tur in ubbe tlata wangin Delhi a ero lui chuat a ro zova mi puite ina tu ya ho ve thei lo ani hi kan chan pual ve galon makta duai za som ni hi rang takin min pelet le thuai ro u ti in हरियाणा सरकार ने क्या बोला, वहाँ के मंत्री ने क्या बोला, सचिव ने क्या बोला, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि यहाँ आओ, अपनी आंखों से देखो, झूठे बयान मत दो, आकर देखो कि नदी सूख गई है। तुम्हारे घरों में तो पानी आ रहा है, हरियाणा में तो मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सबके घर में पानी आ रहा है, दिल्ली वालों के घर में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि नदी सूख गई। आपने दिल्ली वालों का हक मार लिया। हमारा 120 MGD हमें वापस दो खट्टर सरकार, हमारा 120 MGD हमें वापस दो। आप हरियाणा सरकार कह रही है कि मानसून की वजह भी है और दिल्ली सरकार का Raghav Chadha chanchin le athu soi ṭhenkhat kan tar langin kan ngai thanual to a ama ala no pangin
aril ru po adikhle ni inalang tin chu mai ni lovin a huai senin politics an king puite han be le dan le han chan le dan ve la thiam riawa ale khathiam na mai ba ka hetiang quality alo nei tel kher te hi Arvind Kejriwal apo in thlang sual lo wa intive thin via win arin om. और 1995 की दिल्ली की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया था कि इतना पानी दिल्ली को रोजाना हरियाणा देगा, कम से कम उतना पानी तो दिल्ली वालों को हरियाणा दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि 2021 की आबादी के हिसाब से दे दे, वो भी बाद में कहेंगे, लेकिन आज कम से कम 1995 की आबादी के हिसाब से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर हरियाणा को दिया था कि इतना पानी रोजाना आपने दिल्ली को देना है, कम से कम उतना पानी दिल्ली वालों को दीजिए। छोटा सा जवाब दीजिएगा कि अभी आने वाले समय में यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर इन चेंग वाइबेल छेतम तक ओय omlo khopatam minpe katum nia Mizoram chief minister in asoihnu loka PHE department in aizol khopuya tui connection an pek bel thei to lo thu an chuan nia thu thang a han omte khangai tu ana alo langa tui in tur le eng chit tur niang hnar le mantlom kan mu theu theina na sarkar mo phurna san zia le chumi ange ya na tho chu ram mi puite laka an batani ti kan riat a thahle ang kan kwal thui ma in kan du tok do nanga ka video te hi mun sang sanga min lo share dar sak ve thin don nia next video a politics ka in noi video nen bok in mu le tumila tuna tan chuan mang tha le ri vek phot ule